Ene na biashara yetithia ba matatu ni bakinyite kiri kigomano kia mathomo jamantu ja barabara ntere chia nguvu kia thokera kibanganitwe ninkia mea kwerekania ugendi nio NTSA ni bathomete montu mwanya mwanya jare uria bomba kwithwa bakinyia mitino barabarene ndereba baba matatu bakiaria nabo ni bagutetani guitia kwa ngarama bakiuga maguta ni jeitetie anene na ni bakwinyirika nontu batikumba gwitithia ngarama nontu baitithia gute abiria bakona mutugikare gatorire baba ni etithia ngari kuma kirisako ya Meru Nisani na bethirite bakiamukira Moritani Kathumba aja mukawe ne juma mushijwa nkubu kuma kirirwangirwa NTSA Moritani jege barabara kinda bagakandana na kurwana na mitino jireni ni ku make sure bo bethirwe bena discipline bethirwe bakiomba kuthingata rules ya NTSA ni tukona kagita kainge ngari setu barabarene ni siomba kugia ajari turenda ku make sure carelessness driving yetu ya driver betu gute careless driving ni bakomba gwitithia ngari bwega kenda gutwika in case gukaja kwithura kwina accident ti nontu bwa ngari kana nontu bwa ndereba eja kwithura ni gintu kiria gite avoidable kuruki bakiaria ni baugite kaingi mitino ira mingi yumanagia na maite ya kiomto jaraba kugeria ukandana najo indi bakiromba thirikari gutegera njira ciao mono ira ciri na marinya na gwithira bagikira ibao njirene nora bikuonania kenda kwithira bakiebana nayo barabara yetu ni barabara kuma Nairobi kuja Meru. Kenya National Highway Authority bakareta baithithagia ngugi njaga ku make sure barabara wi bakume maintain bakume repair, lakini hata hivyo twina challenges point imwe chitharo ichi point tebugi jaira tutura kuririra yetu enithi ithithwa bwega ni karete kithithagwa lakini bando itathithwa ora tuigagwa twi satisfied ja tumiri barabara eu yomba gutunyiria barabara kongi ugeto kethira ikwikirwe bumps ichikiri na ne antu na muthanga na maiga na tutikwirigirite wi barabarene witire rukiri utitigire bump eu ugichoka kethira bump ne kirwe igatuma uthithia accidents potol na ara ikumira itukuromba thirikari yetu ikethirwe igitutekaira tukethwa tukithiagia barabara nontu rira barabara etibugi no ngari cietu chigo phase wentia na igitare haraka na tuka na neo kuigwa na ndi accident ni kumba kumira muthiene etithia baba ngari ni baugite kwegitare betere urire iguru bobareana batena maciara kinya nyuma ya bokurita ngugi bakiuria thirikari gutegera ntune au kenda kinya bobakanagia mutunja ciao ndira bomangugine maguta na mole matwikaririte muno ntikumenya bugekara nontu tutikubota kuongerera anatwaria na officials metu matikumba kuongerera mbeca cia ngari nontu leo economy timbega na maguta na buma maraitia wathie kuona kila ngari gutikaria ni gintu kinini. At the end of the day nukwenda kainya gugonga witho ina gintu mubuko antauni ni atuletagira challenges muno kethagira ngari akwina ngabana tubota kungalangario kama tabirio ngi uloko libaliba wega riu kiogoro kinuka witara mbeca ciaku watara cia maguta watara kilo kanenkera mwene ukethira we undele pole nuko tigintu matauni-ini ya Nkubu gicigo mbunge kia South nke report ratito cia Weru Juma ria kwa rietwa ni Mutugi Kare.